Election है बीसी उसन लो लांसो इलेक्शन लो के लगे काउंसिल इलेक्शन तो काउंसिल इलेक्शन अपन जे असेंबली इलेक्शन अपन के पार्लियामेंट इलेक्शन अपनी नौ लगे लिखे बंदे पार्लियामेंट इलेक्शन असल पार्लियामेंट इलेक्शन बन एमएलए इलेक्शन माने असेंबली इलेक्शन ला ini bangke ini kunci dah pasangnya dah bangke general election begitu. Kalau general election belum apa dah council election, MSC election sampai council election juga. Tapi kalau council election pada general election orang banyak kunci yang paling lagi. Kalau general election orang banyak lagi itu apa nama tu lagi anak ini dia. Kita bukan bangsa dan langsung pilihnya juga. Kalau sudah bangsa. Nah, bangke parliament election dan assembly election. Mana MLA election dan MP election bangke bangsa juga boleh. Kita mesti dulu bangke nak dulu bangke. Nah, kalau bang pakaian dah ini itu bangke itu bangke nak jadi apa? MLA nalong, balong kita lagi tu awang sistem dia awang bangke bangka MLA yang dulu long itu, itu untuk orang solo. Kita ni, mana jauh bangke kalau begitu jauh long. Kalau MP election dah selesai. MP election tanya kalau itu cuma kat ini di Bandung tu, dapat bangsa langsai kan yang dulu long itu. Kita kalau orang dulu long yang jauh long tu. Mula dulu ni, kalau election nanti general election. Kita ni dulu bangke itu long tu. Jalan. Tapi council election kan dia Jadi tu, nolong teklong lo, unity, victory and prosperity for a meeting BJP itu. Laso meeting bang, teklong lo je, dah ke BJP mana lah para tu masih tangrong, laso BJP meeting bang ke. Laso meeting, lagi muafir langdang pote la tumbang ke para okam si klaim pirong lapen ke Karbiang long ke Tripura state si paman dia pasti la tungkang me klaim long la BJP Karbiang long ke do Turiram long hang mate tim Karbiang long tumbang ke klaim ke dam ke tok ke la rat tumbang ke long long lapen ke la tung kai da development di uame kita development ke li tung lang mere theng le Tuada lesin, la disuben 2 kilometer ane ke citre lete tuada ni nomse. La pengke Karbiang long itu lame rong